ole thil tu ti si bai le vek ko le hei tata motor thar tila facelift kania hi Altroz ania Altroz 2025 model ani hi kan chuang hei voina launch na min lo soma chuan a chung enge features thar te khang ne kha kan soi chho don a chong ka bula hian mika thua ani hi Tata Motors a hian customer advisor troka customer advisor ina oma chuan enge hemi motor a hian a thar enge om ti te kha kan soi chho don ani chuan a hmasa bera enge I adanglam lianber tila I khang ho kha min soi sakse kalau me ete keng dong em de han keng tak kalau me los Hnamte chana ka en china voina po kan showroom lo leng lu tua tin kan launch na te local dong lom tak zet zet ti ko soi ma sa tua tin ka subscribe bok chenia thank you chuan motor lei du te po kan yin lo en vek ka ringa chuan chuan hey Altroz voina kan launch ta facelift chuan chumi chu danglam bin chu heads bag ani Altroz hi chuan ta chuanin safety rating sa 5 star ni hal photani chuan 90 degree opening door nei ta tin adanglam le Aizawl big na chu 90 degree ti kha chu akong khar kha hetian angil pu angil pupina hon thei ta ni achan ve puna hon thei a du chuan a full puna hon thei achan ve ti angil pap khana hon thei ta ni chumi chu nge tangkai na kan ti chuan han lu chol samta bungro kan ngai mo dam lo ni kho in choi lu pol samta ni chep dewa chon lu lo har sabik ta chuan aking changkang amman lamman kan ti ta Altroz amman ni she chak ha garing ta amman hi nuai ruk vel trin tan ta chon top class tuna kan chona pui accomplish esen ta class li oma smart peer creative accomplish oma chon tuna kan chona pui nuai ko sing ko sang ko manen ta ni showroom price chumi chu ai tola amman lamman em ma changkan na pon alolan chau to garing a video khan chung ro ta po hami alux pi alama khan alux shim pui aron premium aron changkang motor hi achama changkar rongot pela makan akhal tu por ti changkang le zoling ka ria Altroz hianin tra de vukin ka asi shim anila adub no me driving comfortable angai ta ni motor chuan khal chuan a drive a comfort a steering a smooth ka ti boka chuan so in tong khan 10.25 inch infotainment ania so instrument cluster 10.25 inch thau ni ta map te po khami kha is ona biga chon khang ho khan ta se chang ange danglam na bi ka ti chuan khang ho te kha soi phatang khami kha chuan adanglam na big ni kan ti taka kha chu mel manga khanin danglam na kha ka muin ka ria Altroz kha 2020 sang ni som ni khan launch ani to chuan tuna hian facelift kan han ti kha chuan mel an thak danglam ti na khan deu mai ta chuan kha ta khanin pon lama hian enge danglam lian danglam lian ai mu the danglam ho kha hang ho kha min an explain sakte apol lambi ga chen agril kha amalam grill an thak ta phota ni adang lam hal phota chen ai loi an thak boka hi drag kat loi hui ron bang bokta chuan anung lama ama omai lo infinity light mo connected tail lamp om hal ta light eng chok vek kha om bokta ni kami kha ai om hal boka chuan kami ba khan dual tone ron oma arong dang lam bokta tuna kan mulai bi hi chunglen hoi nang lawang chi kha bokta khami a pokhan chuan tuna kan mulai shim pui a color po than tur asana lom tani pure gray om hal pot avar oma rong hi avar oma pure gray chu Daytona green ni lo dum lam nei ni chia si lo pencil rong nai lek ani ta chumi te po chu tun facelift an du than turom ta tin tunam kan mu hi dun ang chi te po hi tiang rong pe du than turon nom bok ta apol te sen te om bok ta ni chunga chu du than turon nom boka aluk shim a chon tin ada thalang kan en pokhan 360 camera rom hal vek ta ni 360 ate pokhan kami le ada thalang shim aron dang lam boka po na mu theya chuan 360 ti kha kan explain lo ka 360 kan ti kha chuanin hey a motor a khanin camera sir khan om cheu ta ni chuan heta screen a khanin a motor kha a pon mi zong kha antenna machine kal ti te kha mu vek theini chu khami kha changgang ka ti khop me kha heta hen om sa chuanin bossina a soi mai chu ka zona tak kha chu a pon lama khan a headlight vel ta kha ron danga a headlight a khan LED light thar ten ron manga chuan a fog light a te po khan LED ron manga chuan a bumper poi he kan muang hian a bumper te po hi ron danglam to a amalama chuanin adanglam na kha mu tur tamani chuan anunga po backlight po khatiang ni china soi tong kha ani boka chuanin a chung lampang hi adanglam
mel riwin ka ria hi enge light te hi eng chei choi me heng te po hi aniem khang ha chung lampang danglam na kha min han soifia sakle chung lama hian wireless charger rom hal potani wireless charger chuan phone da top kan shui kha boi ngai to lo ta shui ken kher lo pon phone da top kan in charge thei bok tani chuan hei soft touch panel kan ti ta AC kan on na te khang ho kha touch me ni to ta 360 te po me a her ne on lo ta hemi up plane touch ani hi aw sam em na chu a design chim chima point aron ti moi top tani helai nok sak khawm lo ta enge mo bol lon kai tu rang khawm lo ta chuan I han khoi me kha ol sam ta touch fe kan ta tin hemi infotainment atang pon AC te po control vek thei to ta khang ho kha dang lam bok ta a chung bi ga chuan hemi infotainment kha ron lai to ka ti kha khami kha ron lai a chuan enge Android atol Apple CarPlay Bluetooth ma ron kengtel bok ta khami kha omje chu Android nei tan Android iPhone nei tan Apple CarPlay khai mai ta chumi chu WhatsApp te Spotify te hemi kan phone wa khoi khel lo khan a khoi mai thei ta ni YouTube pe thengem YouTube chu en thei don lo ma se la play thei don video lang thei lawa chan chu kha kan norms kan phal lo wa khan mo chuan safety measures tan pon video en kha fu lo top ta chuanin hemi a sunroof hi panoramic an tiang kha aron om ve don em nge hemi te ang chau hi ron ni don henga wa hian panoramic sunroof chu ani don lawa hemi sunroof pa nga hi to ke me maya chuan hemi hi voice activated ani thei bok ta ni tunai kutai ti mai ba ka khan open sunroof close sunroof te pon ti vek thei ta voice activated vek ani thei don ta ni chuan khami khan ni ba ni chu manual in mani du dan khan ti mai thei bok ta chuan changkang khop chumi bi ga chan sunroof bi ga chan chuanin nia soitur kha tam thina hei technical dewa han soi kha I ka angai thatu te tan pon a boring lek thei zo ka chuwang chokan soiwak lo menga khang lampang kha chu chuan ama hi a engine shim hi 1.2 ania 1200cc ni ta chuanin diesel kha ombokin ka ria diesel kha achak zo kem kha diesel kha 1.5 liter cc ni ta more turbocharged ni thung ta diesel kha achak zo kan ni chu chuan diesel du tan diesel la lei thei tho boka chuanin I a top nan ti mela hemi an mani hen exchange vel kha an kalpuin ka ria lo na la du tan khan khang kha ama hianin han soifia se trying ka ria kalome exchange bi ga khan eng motor po kolla company dang poni se kan exchange theve ka value kan lo chut mai anga chuan a value kan chut mấy khán kan enanga down payment ai dang hal theya du chuan down payment khelo pang kan pelet ve thei tho chia ai du zat khai da thei ta ni noi lin lo la taila noi ni khan down payment ai du chuan thei tho ta chuan soi telipal chuan in enge khami chon chang han exchange pe lama khanin loan kan boi pe veka chuan sarkar na thokle thok khelo po kan pe vek theya motor chu eng company pentina I local man Aizawl omini khelo pon phone number a pokan kan biak thei renga phone number a khan ta chuan mi lo thon mai nga kha ta chang ka impi angai local khelo pon kan deliver mai don ni deliver pon I local khelo pon motor kan da pai din motor kan langa I local khelo pon thei thau ta ni chu chu I test drive du khan in va pan thei bok mi test drive du khan in local man thei khelo ni pon khoda ngai omani mo veng danga veng lal tu ka emo office nai ka lai te ni pon in office ai mo kan local chil thei chai local man lo pon eng motor poi du pon kan loking thei pan hi pon ni ro se kan lokai mai ang ami ka kan local chil thei ve kan ni chu mi puite tan an thok thakop me an servicing po achadon ti hriat ani chuanin ya he motor hi ke chuan moi ka tireu khop me mana khan indica kan nei thina indica mel mang de hlek indica iron cher ron chelo jok nin ka hria ka soi thiam dana chuanin TATA shim hi kan soi zaw dewanga tuna hen safety a hen India rama hianin I an larview in ka hria mania video viral pakhat ka mu pheke chuan ama khanin motor dang adinga company dang hnunga company dang ding le alai khan TATA oma an sut chila TATA ka ingtin maum lowa a chewe lo ni chu tiang vel chu ne tuna hen safety a hianin an tha a chuan mani khan accident jungchang po khai soin ka hria khan soi zaw de hlek te enge kan motor hian in nunna lo chan him ve top lo chan him na sa ve to ni kan customer bi ga te po nunna chu leile thei ni lawa hei motor safety poi mo na changa soi chen chu mane apo chu chung ko te pon luma meter sa chuang luma motor chu chete me maya amaro chu achunga mi te kha no pang te pon phura tu madam doin lom lo ni khate po kha
a motor kha chema se chunga te ka an him tla chuan impact om ta ni ka kha 45 cabin kan ti ta kha mangta motor hian chumi chu impact cha om khanin driver te motor chunga thlen ma khanin tin akirang de na kal ta ni khami wang khan impact kha chunga na lo ta ni pona na deulek ma se a thira that shim pi lama kha tiang khobal an lum po lum china chan na ve nia ma se khami khan a chunga mi te kha airbag paruk om bok ne khan a him tlat mai ni khami khamo tin suya khan isofix te po ma no pang phurdu tan kon isofix ta na te po pani om sa vek boka chu an thut nang khatina mi an thut nang kha shan pa ta na kha fa lu na kha ta chumi chu isofix ta ma ole nia Altroz hi in lo lei du ni chuan NBE Tata Motors Khatla tro highlight Khatla ni phaim Khatla Peter Street Khatla ni ta heta hianin en thein oma a test drive thein ka shria bokana in motor dang te pose motor dang te pokhan al tak tak an ne ya enge ming ka she tolo Harrier ti te Tata car ti te mi kan motor dang ka sei lo lo nga chu helve de le ngai thin kan motor ti pans te Tigor Altroz hineta chuan Nexon kan ne ya chuan Nexon te po 208 mm ania ground clearance sang khop mai chuan curve SUV coupe kan ne ya Safari Harrier motor lian du tan po kan nei vek boka chuan motor khan sang tha in du a motor safety a tha motor chuan nom suspension tha driving experience no box rei tak dai motor kol du in du ka chuan NB Tata Motors si lo len lu na tur ning ka sia a try nia hei lo po hi motor dang nal tak khan sang tak kha auma tunlai compensation line tam ti ka sia chu wang chuan vakal lut la valeng ula vadoro ti kha karon sei tel du ni ole kha zong kha ka video tun chum chu ni le me ro se thank you for watching kan lo me